Khanya yose orena bohle bo ya o tshwanela. We bless you. We honor you. We bow before you. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you. We love you, Holy Spirit. We love you. We love you. Have your way. Have your way. Have your way. Have your way. Thank you, Lord. Glory. Oh, Lord. Thank you, Lord. We love you. We love you. We love you, Holy Spirit. We love you, Holy Spirit. We love you. We love you, Holy Spirit. We really. Come on, give Jesus the hand of praise. Somebody. Hallelujah. Yes, we may be seated in the presence of God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let me take this opportunity to greet the Church of God in Jesus' name. Amen. And I want to acknowledge our MEC, Mr. Toto Makume, that is here with us. Amen. I don't know, just to thank God even for the church to stand in the gap for the country, for the province. South Africa, Free State can be the better province. South Africa has given this new leadership to go an opportunity to prove. And Dr. Magume is part of that, you know. Hallelujah. They are working very hard. Harry Smith, this thing housing is in his system. And we say may we need more of your kind, especially at this season. Now we just need God more than politics. We need God. Hallelujah.
tate Magomere lebula o lo fihla ha ha o tulong ena ke leboa le weso ha chaka weso na tsana mabaka magala mtsiba weso ke mam floga o teng mona ke maneso ke mogata ka love e reng amene ka ofela. Yes, and my wife is also here and she's always here. She's the reason I'm still preaching. Amoga na Jesu e hlompha mosadi ena wa modimo e reng amene ka ofela. Modimo ntse a etsa ntho tse kgolo bazalwane. We are in the season of fulfillment. Galatians, everybody in last week, verse 4, I think in the fullness of time. Glory. Modimo a romela moga wa hae. Modimo a gabe because fela o gapetse o gaba hobane ke nako ya hae. Because o kekebe wa manager ntho tsa hae wena o se wa hae. The most crucial thing, wena o ownwe o tla owna he. Can I say that again? Ntwa bohlokwa ko modimo a o own, then you can own other things. Because ho kotsi hore motho ya sa ownwe ke modimo a fuwe ownership. Because how say under authority, o lahlehelwa ke responsibility. Now o hloka hore pele o kena matleng o ikokobeletse matla ohle. Hore ntho ngwe le nngwe eo bana le yona e shape from yena. So that you don't bow to things, you bow to God. When God develops you, He uses the tactic called delay. Delay is not denial. It's an opportunity for growth. Every time God wants to grow you, He stops giving you things that you are desperate. Because you need to grow to the level of even if. That is the level yering ya tseba ka etsa empa le ha sa etse entse ile modimo. Hallelujah. Amen. Dimension eo ke dimension ya maturity. Hallelujah. E etsa hore o kgotsofaditswe ke modimo e seng tsa modimo. Hallelujah. Taba ena e reng ha o le teng ha ke hloke tsebo ya ntho tsohle e seng hobane ke a kgola hobane wena o ntekane. It's powerful to understand that God is enough. Kgolo ko utlwisisa go modimo lekane. Ene batho ba makalla pina ya hao bane e contradict maemo a hao. Because ha o binele tsona o binela yena. Ya kasaya. Now ntho ye nngwe le ye nngwe e fitlang ho nna is cherry on top. The greatest wealth is my relationship with Christ. Yeah. Se tswalle sa ka le mogena Jesu ke phethagalo ya ka. Ke a sebetsa mara modimo ena ha ke na taba go ke a sebetsa taba go God is at work. Now you hear what I'm preaching. Because biblically for it is God who is at work. Now basketball fa pressure ora ke so sebetsi modimo ha ke atla mo sebetsi ke na mo sebetsi wa modimo. Because I'm here so that God can work something in me. And when God is working something in you, He's working some people out of your life.
Abraham o tsama le Isaka o tsama le ba hlaka e re Bebele ha bona thaba a senya thabo ya bona ha bona thaba a re ho bona lona salamu le di esele nna le moga re a nyoloha ha a re re lo bolaya bana o re we are going up to worship ha o so tseba modimo la itse o lo bolaya ngwana o ntse e bitsa worship ke high level ya o tseba modimo a go lo hlaba ngwana ka thipa gore ke worship because ha o tseba modimo wa phela ntho ye nngwe le nngwe e o e bolaelang boteng ba hae e ntse e tlo phela. And that is why that he declares the comeback of Isaac before Abulaya Isaac. Okay, nna le ngwana re a ya ga khutla a tseba hantle go thwe a lo bola ngwana ba o bua le moya hore nna ha ke khutle ke le mo ke a tseba gore ke lo mmolaya mara ke tlo khutla. Aya shatakama o tlamele o tlo ntho ke rega thongo le nngwe ya hao ha ba re shwelletse modimo ba jwetse gore ke khutla le yona muka satala bahaya. How ba itseng e singile ha e be singile lo so lo yena ha o tswa servicing ena o khutla le yona ke o prophet o khutla le yona o ka masataraba ke bo mama re ke khutla le ntho yaka a go promise so ha ke haye ke khutla le yona mosebetsi wa ka o ile wa nkua ke ditsotsi ke khutla le yona promotion ya ka ile nkua ke batho ke khutla. I'm going to come back. We are going up to come back. La prophète a get at you. And not to khutla le yona e phela. Ula basatamaka ya bahaya. O tlo khutla le Isaka wa ha wa ntsa phela. Says David, but in the presence of God there is the fullness of joy. I say level of happiness you. Ke level of joy. And the joy of the Lord is my strength. And I David has it instead of saying, give me my power back or restore in me the joy of your salvation. Because if you don't have joy, you can have money but don't enjoy. I'm teaching somebody here. There are people who are so wealthy, you cannot enjoy without joy. And joy is the fruit of the Spirit. And the fruit doesn't consult results. I'm teaching you. I don't know if you hear me. If you have joy, you enjoy even when things are not saying yes. And that is why tomorrow wahlanya utsama phulusong ya bona wena ha una nix maro thabile. The greatest restoration, it is not the restoration of things, it's the restoration of peace. Mosebetsi wa phuluso motho o tlamele go tlise khotso. And a khotso is not the absence of
war is the presence of God. Now, how bona ke le khotso o ska nana ha ona ntho tse lwantshang. Di a lwantsha mara ya lwanelang o feta tse ntwantshang. Now, now that is why ke lebella lesedi botsumbatsi I don't see the problem, I see the program of God. I don't see the devil, I see the level. I don't see the death of my dream, I see the new level. Because I don't walk by sight, I walk by faith. And my faith tells me it's happy. A ke a re lahla le hanka tsamaya khohlong ya moriti wa lefu ke ka tshoa bobe le ha bo le bong e seng hobane ke na le tjhelete hobane o na le nna le re la hae le se ikokotlelo sa hae ke tsona tse ntshedisa le hammele ntate ba ka ntahla empa Jehova yena o tla mphumana o ya bathwala bakhe o ya bahola. Language ya tumelo ke language e reng ke a tseba. Your knowledge is your authority. Tsebo ya hao ke matla a hao. That is why bana ba morena modimo ha fitla Eden ha re pele Adama o entseng o Adama o kae kasi modimo ha sa fihlile leveleng engwe ha sa nata re toyetsa ha sa mamela le pina tsa hao check a position ya hao. Because you can still sing the right song out of position. Ubina mona di mara ho simona to situlo satana tsabe di fela o tsaba mo ubina ngo le teng me kama shata ka shata laba o ga Adama yena ke ipatile mara go bane ke ipone ke le fela bona hore satana ha ka ta o qoqa le wena o fa mahlo a o ipona because how so some more no tsebo wa ipona and how to see go bona manentse ba le fela Eden ba ba sa ipone Hale ba le fela ba tloa ba apere magata ba ko ba shebile ya ka odima maemo. Whatever want to destroy you, distract you. Because I said to you last week, let me say it really slow. Focus create feeling. What you focus on control how you feel. How leka ga sick obo focus alifu motosho. Because focus create a feeling. But how leka ga sick obo focus upon this soul. Oba the feeling. Obi na pin I've got a feeling. I've got a feeling that everything is gonna be all right. But I've got a feeling. But I've got a feeling. Asile ngwana shwele aba botswa potso hore ke a utlwa dipotso tseo ha ke na bothata ba potso ya hore ho jwang hae ke na le bothata ha o thu mo ga yena jwang aba it is well mara a tseba hantle go ngwana o shwele. It's not denial, it's revelation.
Because how na le tsenolo, how bua ntho o e bonang, o bua ntho o e dumelang. And how ka wa dumela fela, modimo cancel ntho tse o di bonang. Because faith cannot grow where sight is real. Ntho nngwe le nngwe o e dumela, because that is why I wrote Thomas. O dumela o bana o bone. Empa Thomas, ho le hlogonolo ba dumelang le ha ba soka mande ka shata la bahaya ho le hlogonolo ba reng ke modimo le ha o sena ntho ba ka isupa, because your power is in your confession. The Bible says you shall decree a thing, and that which you shall decree shall be established. Why? Because the power of life and death is right in you, and out of the abundance of the heart the mouth will speak. I don't speak because I feel like, I speak because I know that the one who has called me, he is faithful. But rather, the faithfulness of God is tasted when you are in the place of fruitlessness, when nothing is working for you. That's when your faith must rise up. Sponge, how she because we have the word of God in us, we have the spirit of God in us. Yeah, shut up. Apostle Paulus hangola ba Korinto hane ba tsibile ho Jesu ke mang ba ka be ba sa mothagisa tshoko modimo a ka patela bona wena o mang, so that ba kgone ho mmona o mang ha ba o lemaditse. Truly he's the King of the Jews. Magababu anto ha khitsa madi, because ba tlamehile batho ba tsebe hore le ha o shwa o ntsona le ntate. Jesu o re Father, kopa le mamele ntho Jesu go o re Father, batho ba mametseng ba re o mbitsa ntate jwang a letse. That is why the family tsa hodisa o understand hore o modimo o tshepala jwang taba tsa hao di letse. Bona o jwang monna ye mong ya bitswang Gideon, ha le nyolo le fita le dula ka sa sefate le mmitsa monna wa senatla, ha le ka le go yena morena o na le wena. Gideon o bua mantswe ya bohloko re o ka re jwang hore morena o na le nna ho letse. Somebody is sitting here, my message is confusing you. God is good even when life is not. I say God is good even when life is not. Modimo ya na uluki la hading tosa ka di soka di look. Modimo ya na uluki la ba ya mo aka soka fetua. Empa modimo yena. Ha tlameha o ga lokise o ga loke. Ska mo measure ka go lokisitse eng. O lokile o tso go le shit. O lokile maemo a ntse a le shit. He is faithful.
a ke reng kaofela modimo o lokile a ke re bueng re le karameleko re mara wena o lokile ya ndaba wena o ya halalela wena o a tshepahala. God is good all the time. God is good, look at me. If you want to see how good God is, look at me. Ke bopaki ba hore modimo lokile. Ke mo tseba hantle ka Daniel. Hore la sa di bolaya. Ma go tlo di bolella re di se tsa o bolaya. La sa di bolaya ditau. Ma go tlo di bolella gore le tla qeta bosiu le yena. La le lapile ha le no moja. O etsa mollo re tshisa diketane mara se mbo shatraka. Magatua ntho eo keneng ke yona eo kentseng. No kosa ntho ena eo keneng ke yona e tsamba o keneke mara ha o no cha hobane o kene o kene ke a rega magala nkutlwa ha bebele re but o tseba na kona ya shone epistle le mo hutimaya ine le nako ya di spirits ya di cult ha jone a jwetsa kereke a re ke a tseba le wa rite hore ho be wa lwana but greater is he o moholo ya ka hare e se ntho ye wena o leng ka hara yona o moholo ya ka hare ho wena. Wena bothata ko go shebile ntho ka hare ho yona ha o shebe ya ka hare ho wena. Eno ska mo koparati me mollo asistima mollo o sebedisa mollo ho itshenula o sebedisa mollo hore ba o lahletse ba mmone. Nebukadnezar o na sa motsebe o mmone ka mollo mosebetsi wa mollo ko senula eo tsamaya le ke mo mambara ka morata ba ena ba tla tseba ke tsamaya le ma a go phabisa le tsone ka morara mollo ho tla tsejwa le mosebetsi mona hore ke tsamaya le mang ho tla tsejwa le family ena hore book of Genesis and God said to Noah Noah aha areka ma ha o thewa lena ha areka se auwe ere ya ba morena ere the Lord closed the ark mothaitseng Noah itse areka ke modimo ma ya kona ke modimo ke morena. I'm speaking something deep, but you have to hear me. Which means in creation, we all belong to God. But it's only in relation that he becomes our Lord. So, come on, so. Elohim creates. Yahweh owns us. Now that is why Mudimo uhohle maraha hubohle. Hoban motu dumela ka pelo ya hae. A bolele ka molobo wa hae.
hore Jesu ke morena wa hae. Ha e re wa shwa, e re wa bolokeha. O tshore ha o hloke hore o lo bolokeha mohlang go bolokang. O hloka ho bolokeha o ntso hema tje. A lo ka bitsa ntate wa lekgowa a tlo bitsa ka sekgowa go ntate a o tshwarele ha sana chance. O bolokeha pele ho bolokwa. Pholoso ga se ntho e tswang qetellong, e re ba mamellang ho fihlella qetellong. Mara o tlamehile o mamele qalong hore o kgone ho mamella ho fihlella qetellong. Ene Jesu ka mokgo a ikokobeditse la ka amohelwa ke motho a wenyang 80 kilogram wa feta. A ka amohelwa ke lesia le lenyane wa kena. O kgona hore a adjust to the level of your heart. Hobane pelo e nngwe le nngwe matlanya mothola. Kotsi ko batla modimo a sa tholagala. Monne mong a le diheleng a re, in hell I cried. Ha ona bothata ba ho lla, ba go lile tulong e dillo se di sena matla. Ho kotsi o batla ho sokoloha mo tshokolo e se sena relevance. Jesu ya tlile mona e le konyana, o tlo khutla e le tao. Ene konyana ya tshwarela, tau ya hlola. Ha o sa dumele hore a o hlole e le konyana, o tla fosterwa o a hlole. Ha hona motho kereke ya morena Jesu ke le jwetse o seng ka goma ke 12. Ha hona motho ya tlo iswa di heleng ke modimo. Modimo tlo hlompha kgetho ya hao. Hantle, hell was never designed for men. Di hele ha di a etsetswa motho. Ne di etsetswe Satane le manyolo ya. Bothata ba Satane le ha qabane le modimo ha kgone go tsamaya le mo. Ho na le manyolo ya tswile le godimo ba sa qabana le modimo. Because Satane ha kwatile ka baka la go kwatisitse modimo, a ka o etsa o kwatele modimo. Bibele ke moqosi wa bahalaledi. He is the accuser of the brethren. And ha ka tseba wena modimo wa hao ke modimo fela ha ntho di etsahala, o tlo utlela ha dintho di sa etsahala. Tsama go sheba buka Mateo 4 e re ha Jesu a lapile ya ba Satane wa fihla. Because Satan ha no leka ka ntho sa ihloking. Ntho ye nngwe le nngwe ha o sa e batla too much, e ka nna fetoa Satane ya hao. Never be obsessed ka ntho bo ga ke no phela ka ntle ho yona. Even your relationship with your wife, never say I cannot live without. Because ntho go le ngwa so itsa o so phela ka ntle ho yona e se le modimo wa hao. Are haebe o moga wa modimo, o tswana potso e bohloko jwalo ka haebe o pholositswe, why o dula mo leng so? Ba mona molomong wa family a ka bana ka motho sa bafung a tlo bona. Anthola mokhukhung wa heso mane o so fentsa heso tse welang. A re le rapela ba bona le dula ka.
pelo ya ka ya duba ka hare. Modimo a re ska tata boy. A ke a tatela go fa tsona. Tatetse go ahela tsona. Ke batla go aha pele. Gore ha o di thola ke ntse ke o thole nne ke kgone go thola. Because how ka wa ba so obsessed with dintho ha o so di thotse ha o sa tholahala. Thank you, Jesus. Shimana le hlaswa. O na le teng ha kopa. Mara o nyametse ha qeta o thola. And anana hore ha thotse ntho tsa ntate o exhaustile ntate. Kanti ha o hloke di present o hloka presence. Because how tswa ho yena o ka nna tswa ho yena ka tsa hae mara tsa hae ha di kgone ho phela ka ntle ho yena. Wa bona kotsi ya ho tsamaya le Modimo. Because ha e Bibele ha ntsa tsamaya he spent all he had. Because the friends tse tsa di tholang ha qeta ho thola ne di kae ha sna le. O bona go na le metswalle ho helwang ke seo nang le sona. E seng seo leng sona. O fitla tsa di fahiteng o fepile community. And ha ka shwa mo o la volunteer. Tso gona sna le mosebetsi le di fahiki mo o iqashitse. Because people can use you, abuse you, and tomorrow they say you are useless. But yesterday you were useful. Because people are not loyal to you. They are loyal to their benefits. That is why I told you to go and tell you. Because some get out Haman to buy batang when I can now try to pool. But that's like I am a rabbi. And that is why na ko Modimo a etse ka ditho tse ding di a o fella o ba batho ba romba felle pleke. I get in some good Jesu o latwa ke Jairus. Jairus o go yena la nkutla site lewe e tsang fela le tsoje le sign kopa signal e senya mama wini mara ke kopa signal. O fitla a wa re mogadi wa ka wa kula go ba le nkutlo ba ratu Jairus o fitla o Jesu ya phelang mogadi a tsa phela o go Jesu, my daughter is at the point of death. Jesu ha re ha ba le tseleng ho qamoka intruder sa mosadi wa phallo ya madi. Ha ona ntho ka o frustrate Modimo a fodise motho a lata o fihlela wa hawa Eliashwa. Wena o fihlile pele a emiswe ke motho a bleedang. A hate a re ke mang a ntshwere a ntse go tshwara ga tloela lona ha ona ntho e tswang a le ntshwara mara eno a yena ha tshwara ho na le matla a tswileng ho a mo fodisa ha ba khutla ba tswela pele ho fihla batho ba tswang a Jairus ba tshwere molaetsa ha ba bue le Jesu ba bua le Jairus ba re kgawana le ntate moruti papa
Bathono itletse kerekeng e shwele. Ba re ngwana o shwele. In the Bible, Jesus overheard them. He said to Jairus, because Morena just abule batho ba sna silikane le bona. O bua le wena ba kwena ya motsiba. O re keep on believing. Ako shake makelwana no dumele. Live toti di bet use bekengena keep on believing. Live toti email also saying keep on believing. Keep on believing. Like a man now shrill hurry. Like a musebe too fedil hurry. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Keep on building your rabo shut. Haba fitla haja kusi. Ke qoqela bebele je ke pala nkutlwa ba. Athola batho ba lla. Batho bana ba lla. Zo ba batla ngwana a tsuwe ba acceptile go shwele. Hlokomela go lelwa ke boma. Batho ba bang ba lla mara ba uthusa tsuwa. Ba uthusa o amohela. Ere love ya ba Jesu wa ba leleka. Tate makumi abantsha ka moreng. Ha ba qeta ho tswa a retile ha ngwana shwele. A dalita khomo. Le rata lile, but Jesus is still in my room. Batho ntho ba sa itsebeng ko la ba ka sia phapusi ya hao. Taba ko ba sile ma. As long as Jesus is in my room. Somebody shout, he's still in my room. I've lost some friends, but Jesus is still in my room. I've lost money, but Jesus. Koma le rata hape mo ma khetlong lena ha se le rata la lefu ke le rata la go mofu phetse. There's going to be another noise after the noise. Mahaya shatalaba. This time it's not just going to be the tears of pain. It will be the tears of celebration. It will be the tears that say amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I was once lost, but now somebody say amen. Surely the Spirit of the Lord is in this place. Can we go to Isaiah 61? Hallelujah. Inkazimu yakwigcwele amazulu nomhlaba
Can you read from verse 1, Tavik? Isaiah 61. The Spirit of the Lord God has taken control of me. Another version says, the Spirit of the Lord is upon me. The Lord has chosen and sent me to tell the oppressed the good news. Can you read it in the NLT, Tavik? The Spirit of the Sovereign Lord is on me. Because it's horrible. I hear the Spirit of the Sovereign. Huh? Sovereignty is greater than ability. Once you say sovereignty, ore tato ya hao ipete. Because ho na le phapang pakeng tsa ntho e modimo a e kgonang le ntho e modimo a batlang ho e etsa. Bo Jacob le a kopa mara le fumane because le kopa hampe. Hobane le kopela ditakatsong tsa lona. Now o ska nana ntho e modimo a sa e etseng ha e kgone. That is why, baby, when you pray, you must pray according to His will. Obana tapelo asip tata tabako rapela katato yama. Because God cannot answer prayers that are outside His will. Now, ocho tutu etlamele etsu aso ruta fela batho rapela ko ruta batho thata. Hallelujah. Glory. Ho ha ba rapela ba rapela ho ya ka thata. Hallelujah. Balatavik. Because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. It's hard. In politics, in every way, the danger and the abuse comes when people don't know the reason for their anointing. Why it's for what? Abuse comes when purpose is not defined. Because you don't understand you are anointed for what. You are not anointed. The Spirit of the Lord is upon me. For He has anointed me to proclaim, not to control. Which means I'm not anointed to be a celebrity. I'm anointed to serve. I hear you say you are anointed, but what are you anointed for? Why it's for what? You are married for what? You must find you are anointed for what? So that you can go forward. Send a message. Strong. It's a gift. You don't even have to struggle. I know what I'm anointed for. He has sent me to bind up the brokenhearted. Now, give verse saying how I can ministry. Olanka Isaiah 61 aibala ale tempele. Ha ke atla o tlo go ba dipelo ke tlo ditlama. Ministry must be defined before ministry started. Nisi o tlo sebedisa batho as an experiment.
tuma. Re bitseditswe ho fodisa dipelo. Pelo tse qhitsang tlamela di kena mona di fole. Tsebe tlolo ya rona ya sebetsa. Funda David. To proclaim freedom for the captives. To proclaim. So we keep her to captivity. Tlamela keta ho rega tje. Ya na tlangwa re ke lokoloi. And os kana na captivity ko bana le overall o range. O ka pandita ho le ka ntle ka mo. Re nga me ko fela batho. Hona le batho ba banga ba tsebe menyako a tronko mara ba phela ka hare ho yona. Because your own body can be your prison. Go le ngwana I tshwara hantle ngwana o tshwerwe. Ke le panditi la di thithifatsi. Break the yoke and remove the burdens. Ke wa kena tulong ena o imetse wa khutlela hae o le jwalo. Ka lebitso la Jesu ke hana ke a latola. Haebe moya wa Jehova o dutse o dimaka. O tlamela ke rera lentswe lena le kgaole diketane. The Bible says if the Son set you free, then you are free indeed. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Modimo wa rona wa lokolla. O re tsamale kene kara mo tsela fumana esele. E hulehilwe ka le fihla le lokolle. Ha ba le mo tsalisa kai le re morena. Wa ihloka baratu wa ye. You cannot live in bondage forever. You cannot live in chains forever. This word is alive. It is sharper than any two-edged sword. Asilenzu la sekete lena. Kelenzu la modimo. Lele la shedi halebete. Yabale shedi libate. Yashata kaya la basa. Be free. Ke kopa modimo. A o lokolle le dintho tse o sa tsebeng hore di o tlamme. We proclaim freedom to the captivity. In the name of Jesus. Batlang wileng ha ba lokolo. Ba sena khotso ha ba ifumana. We proclaim the year of jubilee, the year of celebration. Ba sa tsebeng thabo ba tla tswa mona ba ithotse. Ba sa tsebeng khotso ba tla tswa mona ba re teng sefapano ke mone morena. Tutu ya dibetsa ka itlositswe mahlo a ka ya tutubulu. Funda David, we are almost there. And release from darkness for the prisoners. That is the purpose of anointing. To release from darkness those who are in prison. Efangeli ha ebe fihlile motho o tlamela lokolwe le fifi. Ha re sa khuguna. Ha sa etsa ntho tsa le fifi. Le lokolotswe le fifi. We have been transferred from the kingdom of darkness to the kingdom of light. We are born anew. We are born of God. And they that are born of God overcomes. Glory. Hallelujah. To proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God. 2024. Now I declare this is the year of God's favor. Hey. Come on, somebody receive the favor of God.
Amen. We are in the half of the year, but the coming 6 months, Jehovah can still do it. How many people believe that Jehovah can not yet it is not over until God. I declare that 2024 is the year of God's favor upon your children, upon your family, and upon your life. I proclaim. I'll keep on believing. To comfort all who mourn and provide for those who grieve in Zion, to bestow on them a crown of beauty instead of ashes. To restore what? The crown of beauty. Yes, instead of ashes. Instead of crown of ashes. Ashes ke mologa. Le modimo ke tlo fetola thotobolo ya hao. Ke etse tulo ya hao ya botle. Le ha modimo a fihla bane ba na le toti e ngata ba tlo ba na le kganya e ngata. Aya nna ke batla batho ba re ke leboa toti e ke fitileng go yona. Ke mabare ke leboa toti e ke fitileng go yona. Gobane modimo o tlo e fetola gape. Go modimo ha tlo measure your next level, o check your previous level. Ono ke go ha etsahala go fete ka ga nyegenyege o mahala go na le lebaka go na le mo modimo a o isang a bothata ba tafole ha e qale le tafole e qala le khohlo bona batho ba dutse tafoleng ba tshelwa ka oli ba ne o no le ka ba feta khohlo hape oli e ba monate ha o la ka ho hlwa ke khohlo o tlameile o fete mo ha o dula hore ke dutse ka thaba hore ke mmone Jesu ke a mo tseba o kube wena wangenathi ngabe safele sangena lapho Akambuza hore title la ntwe ke rega mo ke mo di it's payback time. Payback time. It's payback time. Payback time. For whatever hell you went through. Amen. God is ushering you to a next level. Amen. Hallelujah. Ke batla o leboe modimo go no le bohloko mara ha dumela o aya sata ke mama baring I have survived when I dutse pela motho sa tsebeng gore you dutse plus survive. I have survived gossip. I have survived disloyalty. I have survived the rejection. I'm a survivor. Greater is God in me than the devil in this world. I have learned God where others have died. Verse Verse 3. Until maybe verse 7 we are closing. The oil of joy instead of mourning. The oil of joy instead of. Instead of. By Kensayani. I cannot fedisa fela matata. Kito replace a level ya ona.
Katabo. Yeah, that. And a garment of praise instead of a spirit of despair. Somebody say, Lord, change the garments. Oh, change the garment. He lifted me up from the deep miry clay, and he planted my feet on the king's highway, and that is the reason I sing and I shout. For Jesus came down and he lifted me up, and he planted my feet. Bazalwane ke a le jwetsa ke le modimo o tlosa kobo ya boima o apesa kobo ya thoriso o tlatswa ka gate ena o bina pina e ntšha o re le nna ke mone moloki ya ntifetse dibe sa ke le mopoloi ke ngwana modimo re jesu ka sebele ke shedila ditšhaba totlola Israel o re ke na ke le monyane jwale se ke hodile ha ke so bone ya lokile a lahlile. The garments are changing. Come on, somebody. The garments are changing. Bible complain about total worship. Turn your worry into worship, and God will turn your battles into blessings. Battle. So bona bohobe le ditlhapi ya kwa e le mohobenyana le ditlhatswana magela ga di khutla di ya kwa ke ha di fepa banna ba 5,000 go sa kenywa basadi le bana and ho nona le 12 basket e na le di leftovers. God can use the little that was left to the level of creating even leftovers. Hallelujah. 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 They will be called the oaks of righteousness. Batla bitswa the oaks of righteousness. Ba gona thola ba ibitswa pele. Mara jwale ke tlo etsa hore batho ba ne ba bitsa ntwela ba change language. A planting of the Lord for the display of his splendor. For what? For the display of his splendor. God is going to display his splendor. Bazalwane go palutlwe ntwe ke buang. Moya ha lang go display ya God's splendor. Ba ne ba sa khole ba tla kgola. Ka nnete morena o na le wena. Hallelujah. Oh my God. How khona le abe teng o bona ba normal ni. Hallelujah. Ba dimelang hore bekeng ena ho tla bona. Ai bazalwana re kene bekeng ena ka confession hore ho tla bona hala. Ho tla bona hala hore modimo wa rona ke modimo. Yo a shatayara ho tla bona. Almost there, traffic. They will rebuild the ancient ruins and restore the places long devastated. They will rebuild the ancient ruins and rebuild all the places that were left devastated. Whatever nature created will happen. Something has to be rebuilt. Those who have lost confidence, God is rebuilding your confidence. Number one, two, I say self-worship, get confidence.
But this is the confidence we have. We have confidence in Christ and his promises. They will renew the ruined cities that have been devastated for generations. Yes. Strangers will shepherd your flocks. Foreigners will work your field and vineyards. And you will be called priest of the Lord. You will be called prince of the Lord. Hallelujah. You will be named the ministers of our God. Yeah. You will feed on the wealth of nations. You will feed on the wealth of nations. These are the peculiar people. These are the chosen generation. Hallelujah. And in their riches you will boast. In their riches you will boast. Yes, sir. Yes, sir. Instead of your shame. Instead of your shame. Are there people who has ever been shamed here? Man, but like about pork. Like a pork. Kibatumane banana ufedi. Ulaka poko kibatumane banana usana ntweka yetsa. Ulaka poko kibatumane banana, or this is the end of you. Instead of your shame, what I will do? No way. Aye. You will receive a double portion. Aya Sata. Are you ready for the double portion? Shabamatsori, do it, Lord. Shabamatsori, do it, Lord. After my shame, after my pain, after my rejection, instead of your shame, I will give you double. I hear the Lord say, I double every trouble in the name of Jesus. Your money shall double, your business shall double, your increase shall double. I decree and I declare, according to Ephesians 3:20, now to him who is able to do it exceedingly abundantly, immeasurably and above all. Somebody say double, oh God. Somebody say it again, double. Are you ready for the God who can do it more than what you are? My years of shame, my years of shame are coming to an end. The years of shame are over. The years of shame are over. In the name of Jesus. The Spirit of the Lord is upon me. For the Lord has anointed me to announce that instead of your shame, God is going to give you double portion. I go shop in my social locamuta window. You shall be honored where you are undermined. Change my story. Holy Spirit, change my story. Holy Ghost, in my Messiah, I want you to pray wherever you are. The Lord is changing this thing. There is a shift. There is a turnaround. It's payback time.
of instead of shame, I'm giving you double portion. I want us all to pray for 3 minutes before we go. I want us to claim this promise. Everyone pray. Rapela molitore morena fetula di hlontsaka. Fetula maswabisaka. Fetula ho rwakua haka. Fetula ho nyatswa haka. Ribahat sanderia. I want you to pray. Something's happening here. Yokes are broken, burdens are removed. Come on, somebody pray. There is a shift. Instead of shame, I will give you double portion. Look back and see how far you came. The Lord is doing it today. Come on, somebody worship Him. Instead of pain, I will give you gain. Give me the garment of praise. From complaining to praising. Come on, somebody give Him the glory. Rihabanda robo satamanderia bahaya. Urabayande besita lamayanda. Urababa siende reboshai. Double for your trouble. How right now as I pray, that unnecessary weight. I'm about to say, I'm on our image. Nalento image. Nalento image him. Wapega handle mahawand. Mudimor kay close. Get closer to ya how. Get a tulo ya how ya torish. There is a mighty shift. Koramasai. Something is living your life for good. And something good is coming to your life for good. Something bad is living your life for good. God is gonna double Ayaraba. I hear the Lord say, instead of your shame, yeah, do it, Lord. It's payback time. You will recover what you have lost. Whatever the locust has eaten, it shall be restored. Welcome to the season of restoration. Come on, Church of God. Come on, let us celebrate. Yeah! Oh! Yes! Restoration! Restoration in your marriage! Restoration in your finances! Restoration in your family!
God is up to something. I say, child of God, God is up to something. Rababababasaya, Rababayabababasata, Rabayaberebasaya, Shayaya. The hair of Samson is growing again. Uriri wa Samson wa mila. Uriri wa Samson wa mila. Ikamila. Ukaya joberi sifatela sigarego. Asi ukameti si amila. How many people believe that God has restored us? Restoration means nothing lacking and nothing missing. You will be in demand again. Your business will be in demand again. Your product will be in demand again. God is going to cancel every negative word against your progress. No weapon formed against you shall be able to prosper. And every tongue that rises against you shall be condemned. Nations are coming to you. You shall eat the wealth of the nations. Because you are the partaker of the divine nature. And God says it's not only for you, it's for your children's children. Come on, you must receive this generational blessing. Come on, somebody, from you onwards, no more curses. From you onward, How many people believe in the word of God? How many people believe that this was my word? My assignment is to usher you to your season. And no reason will stop your season. Joseph unyuluile ntse babua. Barwa reipa barwetsa mara haile nako haya upahama. Modimo ya motsima. I cancel a case. No case can stop the grace. I said no case will stop God's grace. If God has decided, moto akanketsa. Moto akanketsa. Ha modimo nkile qeto wa ya qetelo. Ke re haebe modimo nkile qeto wa ya qetelo. Ha o no fella le felle. Ska dumela sefefo se o so finite. Sefefo se tla o finite se to ruta yena beti. With our eyes closed. Thank you, beloved. The class was full to capacity. People came for the class today. I want you to join the class
If you want to be the member of HOP after church, then also get class. I will welcome you officially as a member of the church. That's how we're going to do it. You will join the church train class. When you are done, then I will give you that welcome personally. And if you are here, when I was lose, le khwaba le le la kena ka ge ke maga la tswaentse le khwaba ke I know yetsa mo Kriste la o ka mamela moruti skit wa mo poster ha o sa tsebe moruti skit ya mo tseba a wa pholosa la ka rata di video tsa ka maga o sa tsebe e ke itlaleang go yena a mo thusahala melaetsa ka nna o survive visa di storms tsa bophelo mara ke o survive visa di hele a o sa amohela Jesu. Jesu ke ena fela ngaka ya sebe. Ke ena fela tla o fa passport le password ya o kena bophelo bo sa fele. Na o ka nna ngata ha o enough. Rata ya kgatile. Rata o morati ya tata. Ya iketse motswa. Wa pelo e kgethe ya ngwane suka sebele. Oh Jesu wa wena moloki wa. Le kwetse mahloko phamishe letso hohle mo bishop lapela le nna na ke hloka Jesu ke reke ke a itseba moruti ka motseba khwaere ke a itseba mara ke batla o tseba Jesu. I know Elohim in creation, but I want to know Yahweh in relation, because I reka itlo kwalwa ke nna itlo kwalwa ke morena ke Jesu ana le final say. Phamisha letso la how le right re kwetse mahlo phamisele tswa re morena Jesu go tlwela lentswe la hao pelo ya ka ya dumela le molomo wa ka wa bolela Jesu Kriste ke morena tshwarele dibe hlatswe le magopo ngole le bitso la ka o ke ya bophelo ka Jesu morena. Amen. We have to give shapela morena Jesu matso.